بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kakasina mo hapag-iman, yari kimi kita iwan timatayngog ha longta hapakaradyaan sing kita niyo ha programa ini amo longta manawag-tawag maun pakasawahan manglangi ding hakatingid luman iwan longta in programa ini amin tungod papakaradyaan sadya sin agama Islam amin agama sing kita niyo katan. Dahil nga sabab yan, harum ini mga tautay manghuran, parsukuan sin kami, long tabihan, muna hitukbal na to, in salag-ulagu pagsuko pa Allah subhanahu wa ta'ala, hawaman in kita niyukatan, halawm ni'mat sin Allah ta'ala, halawm afiyah, halawm hanughara sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, bangman in kita niyukatan, ini taufikan sin Allah subhanahu wa ta'ala tumunay sin mga parda akan niya iwan labi-labi na mga tautay manghuran na maagam Islam in suway na tutod doon adlaw hipangin dua pa Allah subhanahu wa ta'ala habang man in kita niyo patattapon niya doon haagam sin kita niyo patattapon niya doon habita sin Allah ta'ala patattapon niya kita niyo doon hamamogbog sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian mga tautay manghuran suwayre sa daranon na to pariksaon in pangatayan sin kita niyo ami in mag-ikhlas kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala hauno-uno na kitan tibayhuan sin amal ibadat sin kita niyo hasufa yang kita niyo di maglawag sin amal ibadat sin kita niyo sawab din ha mga syarat hikatayma sin Allah subhanahu wa ta'ala in amal ibadat sin ipon niya bang din doon in ka-ikhlas uno-uno na tibayhan ibadat suway to din doon in ka-ikhlas in kita niyo iban niya magad hapamando sin panghu na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabay yung pangatayan sin kita ni mga tautay manghuran ini ni bukon siya tutog. In hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala bukon siya tutog halaw pangatayan sin kita niyo halaw bigi jantong sin kita niyo din hasabab yan kauhunahan na to in partulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in kauhunahan na to in tulong imantawang sin Allah ta'ala din sadya mapatutog na to in hidayat sin Allah ta'ala iwan hanugarang kitan sin ka-ikhlas mga tautay manghuran. Dahil nga sabab yan, in longta maniyo tiyo, hikarihi sin kami pangadjian, in hakadar kakaus-kausan sin kami, murah-murahan, ini taufikan kami sin Allah Ta'ala, hari hindi mga kaabutan sin kami, iman mapaabot na mo. In parkala mga tautay manghuran, longta sung na mo, longta hipa mahagi kaniyo, longta himisara sin kami maniyo tiyo, amo na in parkala sihir. In parkala sihir ini mga tautay manghuran lando tuod in kapirigluhan niya. Iwan mataod pa din ha mga tautay manghuran hasawab sing kaawam nila namamakay pa sing kahinang kasihir. Ini ni mga tautay manghuran in sihir ini ni dusarakula amo in ding ha mga kabubong siyang sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab in sihir ininihinang sin syaitan iwan inhimihinang sin sihir amo na inin sabab lawta tiyabangan ni in syaitan amo imang lugo
sin agama sin manusia. Sabab in syaitan mga tautoy manghuran, wayroon tulong ta hinang sin sila sin mga syaitan-syaitanan inini biya din sadya hikalarak sin agama Islam, hikalarak sin amuin pag-agama sin manusia, amuin maling sila dahing ha kitab sin Allah Ta'ala iwan ding ha sunnah sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab ang manusia mialing na hasara sin Allah Ta'ala tanto-tanto nagkukuyap in syaitan sabab kingatan niya lando at inaing kalawangan na si manusia bang sila limayo na dahing ha pardaakan dahing hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. May tanamin ni ding ha mga pini na mga tautay manghuran sabab in kakahinang ini biya nasin sambat ini ding ha mga dusa sa lagu-lagu. So matod pa ding ha mga manusia imuusa sin parkala ini. Labi luwa na bang sa upama aon ding ha mga manusia amo in kirugalan nila atawa kanara nila nagsagga hari nila nabasa longta kakausan bagtoy bauson na hilaway nila ding ha sihir. Hilaway nila ding ha sihir. Matto sila pa mga mangingita. Amo inyaw nagbabagay iba kasi mga kasaytan-saytanan. Amo indaraakon sin kasaytan-saytanan na matto biya hipasihir niya sadya intaw ini bangsa upama. Bangsa upama ibarat tungod pababai. Hari man sa long tatabi da kumandi siya kaway ang sin kababayhan na mga kasubulan sa sin landa ay lando ba sa sinlong tabaya ni hawabai naon waktu hasawab sin wayrong pag-iman niya, hasawab sin kaawam niya, sin hukuman, sin parkala tungod sin sihir amat tumahinang sabab hikakahinang niya hanayat to hawang man sadya biya din sadya makawa niya madawhat ni maksud atawa kan maasawa ni baway. Imangi pa rin dumato tayo manghuran aun waktu nakaasawa man atawa kan nakaba naman long ting kabayaan niya sa masimasiyat to halong bigay jantong niya imbaya ni pababay. Lumawag siya dan sa masimasi in syaitan yat tulong ta imo upit-upit kaniya. Sabi in syaitan lumawag sa jawe, lumawag sa jatan mangbiya din hikapagbutas induan nagkakasilasa labi luwa na induan magtiyaon. Labi luwa na induan magtiyaon mga tao tayo manghuran lawangon sin syaitan biya din hikapagbutas. Aun waktu sihilan sin syaitan inyamuin di na misan long tabayaan in usok niya paasawa niya. O damikyan isab in asawa isab di nabayaan pawanan niya. Hamok yan wo ini hamok din ha mga alamat da isab inilong ta amuin aun kimukugdan kanila sihir. Tungtong singkitan niyo in kakahinang sihir mga tao tayo manghuran in ini aun waktu amuin makawa daing habaran mismo sin jin. Amuin jin nangayo siya tawang pasyaitan. Amuin may naami makahinang sa sin sihir. Hirul kanila sin syaitan mga tao tayo manghuran. Inamuin kabayaan nila. Atawakan isabi hamano siya ami mga sila labi na mga sila amuin mangingita magpuputika na mga sila yan din doon himihinang simparkala biya ini na amo yan mga totoy manghuran lumawag siya daan biya din sadya hikapagbugit hikapagkulak kanat sin nagkakalis sila sa ataw kabiya sin karil tamisaleto ada kala hasupaya sa madawhat niya hikawugit niya long tabiayan in long ta hikawugit na in asawa in hikawugit na in asawa niya demikian in asawa magpabugit na pawanan niya di kay nga tabang unum impun sabab wayroon misan long ta long nang piyagpuunan sabab nila tiyo diferensya bagtoy hab ini long ta dumagmos imbiyayat to halo nagduruwa sadya indo magtiyaon agad na lang ta malawa na in kasila sa singkina. Adakala ini ni ding hasabab sin sihir. Ding hasabab sin naman in syaitan, namin in sihilan sila mga tao tayo manghuran. Ding hasabab yan, ayaw kita ni mag-us-us. Bang jumat to halom sin pamay bay na to simbya ini. Dwagto yun na to long ta ini dahon mag-atubang. Suway long ta dahon na to mag-utubang. Iwang kanalon na to adakal ini dahing hasabab sin syaitan biya din sa jahi kapag pulak ka na sin kami.
Pila na yung mga suy-suy di magpagkato tanamin di madya tutuod. Nakapagbutas indo magtiyaon. Hawak tuman nagbutas biya nga aon da yung pagsusunsin sila, di nila kayangatan pangunuin sa bakya pagbutasin sila. Bigla na sadya may inu-inu biyan. At hawakan uno-uno na hinang kasihilan aon waktu in ba na long tabiayan maliso na misan long ta yamu in sumuok pataiban niya. Demikian in bawai biyahat turesab aun waktu in pangatud niya na long ta pawanan niya. At niya bukun natud long tabi mga in bakas kilahan niya. Demikian in asawa demikian in banaresab aun waktu bang ni aturun in bananebya ngumi bagto in parasahan niya. At tawakan muui ni long ta ipangatud niya biya wiruun long ta hagwa halom sin pangatayan na inlasan niya pawanan niya ay paasawan niya. Nasuway imang ini mga totay mga aniwan kalu-kalu insyaallah taala halugay long ta ini sasuko sin long ta ini suko namo habya sindom ini long tabian maabot na to dasambil masabot na to uno naman imang kapirigluhan uno naman long ta injinisan sin sihir biya iban uno naman ni sablong ta hikaubat ta kaniya. Jari ni mga to tinamanghuran na kami Islam in long ten sihir ni hati na tulo ba ima na sin sihir matao din ha mga long tama na niya min nahiyatil lugawiyah biana sinding ha mga qala lays as-sihru amalun yuqarrabu fihi ila syaitan wa bima'unati minhu. Kita ni mga to tinamanghuran hambuk imam dakula inagi niya insihilong niya amo na long ni hinang hikasok niya doon pa syaitan at inahinang si syaitan hikasok na pa syaitan bukunhat sa dawiya to sa mahinang pasarab tiyabangan niya rin doon in syaitan tiyabangan ni syaitan huminang sin kakahinang yaon hikalarak sinamuin long tasin pag-aram masimano siya amo yan ding mga ini ta'rifan sinhambuk imam bianakan imam al-Lays demikian waqala al-Azhari ini ni hambuk day sabtanyag imam hatawakan ding mga alim ding mga ulama ul-lugha iban ding ulama ul-fiqh min madhab imam al-Shafi rahimahullah tabaraka wa ta'ala law niya aslu sihri sarfu shay an haqiqatihi ila ghayrihi. Kita ni matawti mga in asal lang na sin sihir amo na lang na hitunay min uno-uno ding hakasawunalan niya maun pabukun at maun pabukun amo at inihipaling niya ipagawa niya kaagi sinamo in wayroon long ta in hakikat niya bukun dami in long ta hapangan nang ato hapangatod namin sihilan niya on sa kaulola bunal hapangatod niya on sa kaliin in hagwa niya inyato wayroon da kasabunalan sa wabiat to insir. Demikian mga tao tayo manghuran qala ibn al-Manzur فكأن الساحر لما أرى الباطل في سورة الحق وخيل شيء على غير حقيقته قد سحر شيء عن وجهه أو صرفه. Demikian long ibn Manzur bialaw ni sa kaulo ng kaunan sin sahir amuin tao yan amuin himinang sin kakahinang sin sihir amuin himinang sin hikasok na pa syaitan iman hikatabang niya pa syaitan na hapangawak tuman pangatod niya sin batil yan fi suratul haq al impangatod niya inyatu amo inyatu ha long tabunnal amo at impangatod niya wa khayyara siya ala ghairi haqiqatihi biya kagi napaling inuuno na mo pabukun na long ta amo pabukun na ha kasabunalan bang kaya long ta kaya sihilan ni manusya in hapangatod niya ay inipangatod na imbunal hapa inyato ay pahipangatod na sinama imbukong bunal inyato bunal kaniya amo yan mga tao tayo manghuran. Demikian may tasangyanan long tangyanan sin mga Arab long tangyanan sa sihir al-Arabu innama sammat sihra sihran liannahu yuzilu sihhata ila al-marad. Amo yan kita ni mga tao tayo manghuran long si mga kaimanan mapantuk ha bahasa Arab in ada po long na kyangan long na sihir sawain namin sihir yan pag sihir innahu yuzilu sihhata ila al-marad sabab inyan mahinang sabab
hikaig sin kasambo sin pamarana nami tinawairon sakit-sakit maun pa mo indagpakan sa sin sakit mapindain ha si mano siya mga tao tayo manghuran apabila siya kugdanan sin sihir iwan tumtumon sin kita niyo in sihir mga tao tayo manghuran ayaw pakain kita niyo walaw pun in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inikibdan lisab siya laung tasin ilmu sihir habya ini qala qawmun aw pading hamang ngawaita law nila huwa ikhrajul bati fi suratul haq kita ni law ni pawaon in kabatilan haragbus hapapata ini bunal hapapata tini kasawunal hamo yatim biya mga ini impapata nila demikian ikhrajus syai fi ahsani ma'aridi hatta yaftin demikian hingwain uno-uno na amo inlong ta in labi afdal labi marayaw sa inlawan niya yato hapang ato sin ini akalan ni mano siya hapang ato sin mano siya at iniin yaon pinakamarayaw hay nilaugan nila imano siya mga tao tayo manghuran nabang hasara mga tao tayo manghuran laong hi qala Fakhruddin Ar-Razi inihambuk na sabi ni ding mga ulama al-lugha iban long taring mga ulama al-sharia na inang ini asihru fi urf al-shar' ini sihir long niya bahaka ha'urfan min hashara' long niya mukhtassun bi kulli amrin yakhfa sababuhu wa yatakhayyalu ala ghairi haqiqatihi wa yajri majra at-tamwih wal khida' kita ni mga tao tayo manghuran ini nilong niya tarantan tuwing katanta pakarajan amo in nakatatapok yan hasabab o sabab niya iwan yukhayyal biya mga kagi hipaling niya on inamin wayrong kasabunalan niya ini biya kagi biya kagi amin di mo mapasandong amo yan yung niya manaw siya biya kagi in kahopuan niya ini panglupang kaagi pamano siya amo yan mga tao tayo manghuran in qala ibn Qudamah al-Maqdisi huwa aqdun wa ruqan wa kalamun yatakallamu bihi aw yaktubuhu aw ya'malu shay'an yu'athir fi badani al-mas'u' aw qalbihi aw aqlihi min ghairi mubasharatin lah wa lahu haqiqatun faminhu ma yaqtul wa ma yumridu wa ma ya'khudhu ar-rajula 'an imra'atihi fayamna'uhu wata'aha wa minhu ma yufarriqu bayna al-mar'i wa zawjihi wa ma yubaghidu ahaduhuma ila al-akhar wa yuhibbu bayna ithnain kita ni mga tao tayo wa yujadbibu bayna ithnain kita ni mga tao tayo manghuran in agi ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ini nilaw na sihir ini amuna amuin uqad in uqad ini biya kasapan to naman biya mga amuin nung doon na kamuin tanud-tanud nung tamuin bagbuton siya kaagi atawa kan biya basahon siya rin doon atawa kan hisulat siya aw ya'malu shay'an yu'athir atawa himinang siya sin uno-uno na amuin kugdanan imbaran sinamuin sihlan niyaon aw kalbihi ataw bukon sa japawar atawa dairik maun papangatayan sinamuin sihlan yaon atawa paakal niya sumasaan na pawaran niya kugdanan atawa papangatayan pabigi jantong sinsya atawa paakal sinsya min ghairi mubashi hawir unlong ta bukon namuin long ta dairik walahu hakika ini matan tuod ini magjat mga tao tayo manghuran bukon ini long ta ula-ula imparkala sihir paminhu ang waktu hasabab sin sihir mapatay na siya hasabab sin sihir sa atong tumun na to ininiding hamang kapasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala dahing hapagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala paminhu mayatu ang waktu hasabab sin sihir lonta may nang daan hikamatay si mano siya apabila in parkala ini di kaubatan di lonta ini kasadyahan marayaw di matawan na amo ya tumihin ng sawab ini mapatay imano siya dami atawa ka mahin ng sawab hikasakit si mano si apabila sa kyugdan sin sihir wa ma yakhudhu ar-rajulu 'an imra'ati fayamna'uhu wata'aha aw waqtu insihi kubang kugdanan si sin hambuk usog yan amuin sambil malawa na in nafsu niya para asawan niya
Misan in sumuk paasawan niya lisuan na siya. Demikian imbaway on waktu bang kiyukukdan sin sihir. Di na misang mabayad da ikan simbanan niya. Di kay nga tambang unuin pun sabab. Wayrun pun sabab long tamuin kiyahali nihayat to. Sa hasabab sin sihir yaon. Din doon ada kala mo to iniaon si mihir kanila. Biya na sinsama samba ini biya na sin kiyabita ta sumasaan na in nagsihir kanya yan. Ini sumasaan na ding habang sa jin at tawading habang sa manusia. Amo yan mga katawtay manghuran. Wa min ma yufarriqu bainal mar'i wa zawji ang waktu hasabab sin sihir yan manginang sabab makapagbutas in nagkakasilasa. Makapagbutas in naglalasalyasahi. Hawayroon misan pun sabab nila hatsa jalong ta manyo ti problema bakto makapagbutas sin sila. Aun waktu bago ralong ta nagahambok di na mag-amo halom sin pamayhay. May inuino na lang ta in usog di kay nga tabak to'y magdukal na sa sinwero pagdukalan. At awakad bang makaatod sa pawanan niya biya sinamiin labi pa nakaatod si mga kasaytan-saytan mangi na usog kanya in banan niya. At awakan lang tayo sabi alal-aks at tayo sabi in asawan niya mga tautay manghuran. Na mga bayan ibang Juma to habayin ni katutan niyo ayaw kita niyo mag-us-us amin long tamaon biasin limaway labay yaon o ning mga tautay manghuran na nangasusin parkala biya ini di nila kay nga tanong unin sabab pati long sambil makapamong na sadya in usog paasawan niya simbukon na marayaw sambil kay ba na nukna na demikian imbaway magsambong laong nahasabab simbiya ini uni mapikil nila marupay sa blong niya bangin kita di na magsulot di na maon yung paglasasin kita na maropalong niya maropa magbutas na kita ayaw mag-usus mga totoy manghura magbutas atawa ka magpapugit yung babae atawa kan imba na isab ayaw bang dumagpak imbya ini suway nila tantuhon ini hambok ding ha mga partandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila ataw hasabab sadya sin syaitan biya din sadya hikapagbugit sin sila hikapagbutas sin sila mga tautay manghuran wa ma yubaqidu ahaduhuma ila al-akhir aw waktu hasabab sin sihir yan dumugal na ng kataw pahang katao imagtay manghod magkialo-kialo hina hat sa daon waktu sa inilong tamanyo ti parkala sadya amo hindi pa isa mahinang sabab hikapagkalo sin sila parkala sibi-sibi amo natin kapag longtay kapag amburda isin sila ada kalay ini mga tautay manghuran ding ha mga kakahinang sin syaitan kakahinang sinamuin hinang kasihiran amo yan mga tautay manghuran aw waktu imagulang di na makapamanghod demikian imanghod di na makapamangulang wayro nalawa na yung pag-yaddat isin sila karwa at tawakan hinhalom sin pamayway nalawa na long time piyag-addat isin sila nasuway mga inilawahon uno in long ta in source at tawakan uno in kasurban ini bukon mag-us-us bagti matutay manghura suway pasandungan nila bagtoy palom simpikilan sila bang jumati mabe ini inyat to ding hasyaitan hasupaya maluhay nila aniban maluhay nila abutan na lawakon sa Diyos yung syaitan biya di hikapagbutas sin long ta sinduan nagkakasilasa sinduan na amin neon nagbabagay-bagay bigla na sa jalong tamaon in persaggaan at ikapagbutas sin sila nalayuan na tutod na ito yung manghuran pag anad-anaran sin kita niyo hinang sin syaitan inini hambuk iniding ha mga hinang hikasuok hinang kasihilan hinang sin syaitan hinang hikasuk pa syaitan iwan biya da hiamilong hinang timawang siya kakainang sin syaitan biya na sinsamat mga tautay manghura in syaitan wayroon dukaing maksud nila biya din sadya hikapanglaw nila pamanusya biya din sadya amuin katinggalan si manusya in panauhid nila pa Allah subhanahu wa ta'ala biya din sadya hikatinggal nila sin kiyawain piyawajib kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala amo yan mga tautay manghuran o ning mga kaywanan in mga huwa ittifaqu bayna sahih wa syaitan in sihir ini o ning mga kaywanan ta'rifat
ini nilo niya huwa ittifaku bayna sahir wa syaitan. Ini ni awon par amo ilong tapyag ittifakan, piyag hambuukan ha antara sin sahir, sumasa insahin ni sumasaan na ding hajin at tawakan ding hamano siya, wa syaitan awon parbagutan sin sila. Awon long tapyag isunan, piyag isunan sin sila ini mga tao tayo manghuran. Ala an yakuma sahiru bi fi'li ba'd al-muharramat أو شركيات في مقابل مساعدة الشيطان له فيما يطلب منه. Amo iniin ding hamanga amo in piyag ittifakan at piyag hatian sin sila in sahir amo in sumisihir iwan sin syaitan unin piyag ittifakan nila ini unin piyag longta in piyangandusan nila hasupaya isap in syaitan tumawang kanya at tawakan hirihil in kawayaan sin amo in sahir yaon wali'udu billah. Ano ala an yakuma sahir amo in huminang in sahir yaon amo in magsisihir sin hinang uno-uno na ding makaiba ng muharramat amun hiyaram sin syara hiyaram sin agama Islam atawa kan syurkiyat atawa ka ding hamanga kakahinang kasyirik-syirikan ding hamanga hinang pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab in hinang kasihilan di naguma din doon ding hamang hiyaram sin Allah ta'ala iban kakufur iban kakahinang kasyirikan sa mga tao tayo manghuran amo yan fi muqabil musa'adat syaitan ya tumuqabil amo in long ta muqabil bang mga kata bayad dia to in syaitan di isab tumaw pasahin bang sahing gadi niya mahina in kabayan sin syaitan magtaat in syaitan kaniya ununin kabayan habang man isab agarun niya in kabayan sin syaitan amo in makapagkufur imano siya makahinang sin mga kabubungsiyan sin Allah subhanahu wa ta'ala makahinang sin mga kasyirikan labi luwa na hinang kasyirikan sabab in hinang kasyirikan in hinang pagsakuto po Allah ta'ala amo na ini indusa di ampunin sin Allah ta'ala kakalimano siya syirik halong pagsakuto pa Allah ta'ala wala siya nakapagtawbat tanto amo na ni mano siya sa luwi kakkal siya din dito halong sin na pinaka jahannam wali'udhu billah akan na mga kaguruan sin kita ni mga tao tayo manghuran ayaw kita ni umastul kanila in sila yan nagpasampay sadya banglong niya yan na isap mga kaguruhan long tamanirik-nirik atawa mameta inya hinaog sa kutuin yan wayroon gaos nila atawa ka wayroon long takapatot nila amuin magpagwa sila sinamuin baya-baya nila amuin kawayaan sin sila sa impya sampay nila aming kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga tao tayo manghuran iwan inyan lasa sin kaguruhan kato taniyo bangkit tanuliyang atawa kang piyapa anib in hinang hikapag sa kuto na to pa Allah ta'ala hinang kasyirikan inyan lando amo yan in malasa kato taniyo di kita niyo hitilak bumong papinaka jahannam di kita niyo di sila mabaya biya amin hika juja na sin kita hadlaw ka na mga tao tayo manghuran adapun bang imano siya yan hatatab bang guru yan nag-uwal guru di na misan kaulangon sin hinang kasyirikan sin hinang kakufuran atawa kang gaman papahinangon pa ko biya da kao sin tilak bu papinar ka jahannam wali'udhu billah suway ang ini in halian amo inin aniwan sin kita ni mga tao tayo manghuran suway kita ni majaga suway kita ni majaga amuin ding hamanga amuin panghindosin sila mukabil niya to musa'adat syaitan inyamuin pawang amuin tumawang in syaitan kanya habang manisab amuin kawayan sin syaitan mahinang niya law fi ma yatlubu min unun sab ang uton sin syaitan mga tao tayo manghuran so sabuton nato ding hamanga wasail mga tiranan sin sihir biya din hantang ni biya din dabus niya amoy hikasuk nila fa syaitan muna mina sahara ma yartadi al-mushaf fi qadamayhi yadkhul bihi al-khala' wal billah kita ni mga tao tayo mga oraon ding mga wasila mga tirana namin hinang sin sihir yan amoin kumawa siya sinamuin long tatawa kang tingian si mga mushaf ini pag-ubos lang niya fi qadamayhi hibutang niya hapad si kinyaon ni kuno kallam sin Allah ta'ala hibutang hapad sin siki pag-ubos uno yadkhulu bil khadahun niya sumud palom sin siyar ihana yat mga tao tayo manghuran
Amo yato, nabangdi niya tumahinang di hirihil ka niya sin syaitan yung kakahinang niya. Akan naon waktu kakitaan na to, long nahikuan niya to, nagpanaw long niya, long ni miyano, long niya hapa isindakat. Miyano, long niya hapa isindakat. Wala misal long niya, narasa inti, amo yung long, tintikon-tikon sin sikiyaw, miyano long niya. Way nabiyahan long niya. Naipanganan, way niya nakingatan, inya to, dayang hama, yato in syaitan, kikiman kanya. Sabab in syaitan, puas dayang hapagbaya sin Allah Ta'ala, dihilan sila gao sin Allah Ta'ala. Iba di na to kakitaan, mga tautimon syaitan, na yato, diuro pang imano siya, yato tiyatayak sin syaitan. Habang man sadya kakita makabilib imano siya, manling sila dayang hakawayan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namo yan, bangin niya ito hinamudi, hiril ka ng syaitan. Yan namin kabayan na. Wa minhum man yaktubu ayati min al-Quran bil qadara. Aon ding hamang kakahinang sinsiherian. Ini sumulat sila ding hamang kaayat-ayat ang sin Allah subhanahu ding halam sin Quran sin mga malulumi yun. Atawa ka najis. Ataw bakas piyak najis ang pusi sulat yat tubiyayan. Nabang niya tumahinang hiril kanya sin syaitan in kabayaan niya. Misan on waktu misan salon dahon sa sin syaitan haindun dalong niya at niya misan din di hasambuang la hangkasasaat da yato na waktu iha hawla malayo dahon sin syaitan hambuk yan din ha mga long takawaya sin syaitan wa minhum man yaktubuha bidamil hayd Allahu Akbar aun waktu hisulat nila in ayat sin kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala sin namuin amuin dugo amin hayd yun kaunikum dugo hayd amu yato hindi pagsulat mahamang man sa dyan daw hat sin mga tao amuin lima sa naha syaitan lima sa naha kakainan sin syaitan wayroon na kabuka nila pa Allah Ta'ala hinangon nila na yato nakalando na yung buka nila pa syaitan dahil yung buka nila po Allah subhanahu wa ta'ala pangaringarian na sin Allah ta'ala sin syaitan yung pangatayan sin sila maunit na makatayma akan nadihay ni mga tote maon waktu hambok din hamang pangadyan in mga katote manghuran na makawawayhan bangsa pa main sila o ininidiatungan sin pagbubulan sin sila ando kailo ayaw niyo sadya pasaran long ta ini amu inlong ta tanda atau ni amin tanda sindugo doon na sadyahin bagtoy niyo yan inilanuan ukasan ayaw ni pahayang nga sadyarin doon ayaw ni butang nga sadyarin doon sabab on waktu maon in jin maon in syaitan ada kala dito hato sabab may nang sabab long ta sihilan nila in kababayhan ang waktu amo nato may nang sabab masakit ning kababayhan ha sabab sinya sabab in mga jin syaitan in mga kasyaitan-syaitanan ini matagi sila ha mga najis na ilabi marayaw bagtoy nila tulong ta ini dakdakan uwasan nila bagtoy marayaw hasupaya wayro undugo kakitaan deno sabi yato malumi yato naon waktu tapuan nila yato mga tautay manghuran amo yato mga tautay manghuran hambok din ha mga ini maka na to faida wa minhum man yaktubu ayatul Quran ala asfali qadamayhi Allahu Akbar subhanallah dahil ha mga hinang kakahinan ni sinulat sila ning ha mga ayat halom sing Quran doon hawawa hisulat nila hawawa sina mo ilong tahapad sikin nila long tabian haring kamumuya wa minhum man yaktubu al-Fatiha ma'kusatan hambuk ding ha mga magsul ay hini kumawa sa sin ayat amilong ta Fatiha suratul Fatiha hisulat nila sa baliktad hisulat nila baliktad hisulat nila yan napuusin mga ini ubos nila isulat bang aon sa pama kawayaan nila si hilan usog hari hindi natihibutang nila hari hindi natihikubol nila ka hatawa ha mga lungagbat ha mga lungag ataw muto hawno na yato kabayaan nila amo niya karan yuhuyupan sin syaitan ya karan sinamo ilong tamin sihirian na isulat nila demikian pagkakitam na tumato tay manghuran ha mga karing dingdingan yan di mga di mo na mabas may sulat-sulatan yan hambuk long tabi masambil kay banan pipikit dala na yan
Na imang inihambok ni nidayang hamangatan, hinamin hinang kaamin sihir, ang biya dagbos drawing yan. On waktu biya madagbos tao hatawa uno, inihambok din mga tiranan. Hambok ma ini so ini aniban sing kita niyo. On waktu di misam mawas sabang uno namin sulat hayaon. Na kay barang tiyatahon-tahunan pa. Na imanga ini matote mangor in labi marayaw, iwan sing kita niyo. Ada kala sa sinyon, yaon din doon. Yamu isi silan hinhalom simpamaybay. Ada kala may ino na sadya kao di na magsulot hinhalom simpamaybay. Sakali amun yatun hinang sabab. Wa minhum man yusalli duna wudu. Aw ding hamanga wasail sen na may hinang sin kasihir min kasuk pa syaitan. Amoy sumambahayang sa misan mayroon na pagwudu. So amoy yatindiak ka na si syaitan. Mawaya ko sin ini ni amo in kandirin ilmu mawaya ko sin ilmu sihri ni napagsambahayang ko misan mayroon wa ilmu. Kita ni matatay mangharing syaitan. Wa minhum man yadallu junuban na. Ang kaywanan masi amo inyaw in siya misan siya halom long tamu in junub. Di na misan long tamu in kumwan. Di na misan mamayo, di misan sa masi-masiyaw siya halom. O waktu sumisan halom sinyo sumambahayang na siya. Naingyat to amo inyat to impia ngayo kanya sin syaitan. Hambok kinining mga tiranan. Long tabiya din hinang sinamuin kasihiran. Wa minhum man yadbahu lisyaitan. فلا يذكر اسم الله عند الذبح ويرمي الذبيحة في مكان يحدده له الشيطان. Nahambok din mga long ta piang ayo sin syaitan masipay madawhat ni ilmu sihir maka amuimay nang nasa sihiran nahambok natin da akan kanya ibang siya magsumbay bukun kakana sin Allah ta bukun hangan sin Allah taala sa sumbayon niya hangan sin syaitan. Hakar na sin syaitan isumbay niya. Fala ayad ko di niya amo ini siya sumabot di singan sin Allah subhanahu wa ta'ala hawak to pagsumbay. Sa ngan sin syaitan atau amin uno na rin hamakon sin syaitan amo ato namin sa buton niya. Pumubusa to wayarmid dhabihata fi makanin yuhaddidu lahu asyaitan. Pumusta to sumbayon na hitilo niya na hatawakan hibugit niya amin sumbay iyahon paminlugal amo intiutat sin syaitan hipapabugit ka niya. Bang mga supamalo na ibadat lang niya, bubus mo sumbayon, tilo amat to, pa mga kupong, at huno na lugal, amin tiutat sin syaitan ka niya. Ubus na sumbayon. Napi ini matoding hama katote manguran, hasawa hati ko sin kaawam, himhinang na simbayin, magsumbay bukun hangan sin Allah Ta'ala. Sa hangan sin jin, hangan sin syaitan, atau hakar na sin syaitan, impagsumbay sin sila. Ini hinang kasyirikan mga totoy manghuran. Wa minhum man yukhatibu kawakib wa yasjudu laha min dunillah. Aw hindi nga mga kanila tirana ni sabsi namin kakahinang sin sihir dahon nila magmukhatabi namin lang kawakib yung mga bituon. Dahon nila magmukhatab wa yasjudu laha iban sunod sila roon. Sujud nila bukun pa Allah subhanahu wa ta'ala. Simujud sila maduway ning Allah ta'ala. Ang pansujud mga tautang hara inahinang ibadat tupot Allah subhanahu wa ta'ala insubay pagsujudan sing kita niyo. Wa minhum man ya'ti ummahu o ibnatu wali'udhu billah. Aminin labin nakalando. Awan waktu hasawab nakalando. In baya niya dumawhat sin ilmu sihir yaon ding ha syaitan. Impia ngayo ka na sin syaitan amuin suukun nin ina niya. Wali'udhu billah. Ha? At inabyagsok niya sa aming pagsuksin namin usok pasawan niya. At inuhuminang sila sinamin bukon namin. Awib na taho, atawakan anak niya baway. Wali'udhu billah. Ha? Suukun niya. Biasin pagsuksin ba na paasawan niya? Nahinang sin syaitan mga tote, makitaan niyo. Sa pila ni Jimatuve ini. Na amo ini ding mga amo impia ngayo sin syaitan kanila. Amo in muqabil. Yan suway nila. Tinamon. Naong kay banan,
Bangkaw lang ni magsambahayang kawa na akaw amo impatay ambaw yaon. Kawa kaw patay ambaw pagubos bangwir natin na bukog da kuman yaon hampa mo palong niya bangkaw magsambaya ta uno ayaw mo na ila hinangong mulong ta gantong-gantong biyan. Ay uno na hinang kakahinang amuin hikaama ka na sin Allah Ta'ala amuin hikapag sakuto niya po Allah Ta'ala hikapag kupur niya po Allah Ta'ala amo yan din mga inipanghindo sin syaitan. Wa minhum man yaktubu tilasma tawnun na in lapal bukun gayro Arabiya iban wayrun makna niya aw naktim makna niya sumud pagkakufur. Wa minhum na yatabayan na nadihay ni mga tao tayo manghuran namu yari di mo no timatayang hug ini makawa na ito pamintangan ini tumampal ka ito tayo na ito annal jinni la yusa'ilu sahir ولا يخدمه إلا بمقابل وكلما كان الساحر أشد كفرا كان الشيطان أكثر طاعة له وأسرع في تنفيذ أمره وإذا قصر الساحر في تنفيذ ما أمره به الشيطان من أمور كفرية امتنع الشيطان عن خدمته وعسى أمره كتاني ما توتن مهمرا دي هيني دي همang nasabot tiranan amuin sin madawhat mo in longtain kakahinang kasihiran nasiway at ina in jin in syaitan di yan tumawang hatta o sahir amin long taming tao yaon longta imihinang sin pagkasihir amuin la yakhdimuhu illa bimuqabil di siya longta tabangan malaingkan in aun sadya bang mga ibarat longta pagbiat tinaon sa jabayad di yan ko tabangan sin syaitan di tumawang injin syaitan kaniya bang mayroon niya angot kaniya bang mayroon amuin maksud kaniya hipapahinang na bunga ini kullama kana sahir syadu bang sopamin sahin niya lando magdaman makusugin namin ikakahinan niya kakufur na magsusug isabing kauna sin syaitan ini lando in tumatay na lang tamagtaat ka ng syaitan at inaununin kabayan niya habang maning kakahinang na yun hinang kakufur bang lando magsusung in kakufur na magsusung isab in pagtaat sin syaitan kaniya wa asra fi tanfid ibagtoy lang tahito na in kabayaan niya bang law ning kabayaan niya mabaya ako amo in makapanaw law tahawaw sin dagat hawa sin tuwig habang man madawhat na hiril ka na sin syaitan bagtuoy sa wabiyaon hihinang ni sabing kawan sin syaitan in makapagkufu siya pa Allah Ta'ala in makapagsirik siya wa idha kasara sahiru fi tanfidhi ma amara bi syaitan nawangin sahir yan amo in magsisihir ilong tabiya pahil niya na wala niya na longta hinang in kawayan sin syaitan na doon hay amin hinang kakufulan na doon humundong in syaitan hapag hidma kanya di na siya longta duhulan sin kawayan sabab sin longta wala niya na hinang in kawayan sin syaitan na fasahiru was syaitanu qarinan iltaqaya ala ma'siyatillahi subhanahu wa ta'ala in tao magsisihir iman sin syaitan karina nag-aagad sila karwa magbak sila rin asab sino ala ma'siyatillah sabab in kakahinang sir ini lando maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala nagbak sila rin dunhan siwu sila iban sin sahid iban sin syaitan amo yan mga tautay mga ran wa idha nadarti ila wajhi sahid tabayyana laka sihhatu ma dhakart haythu tajidu dhulmatal kufri masdulatan ala wajhi kaannaha ghamamatu sauda nakita ni mga tautay manghuran in tao magsisihir bang mo aturun himpamayhuan niya amin tumampal tuod in longta in mga nagkasabot sin kita niyo duwa ing tuod longta impapata iwan longta labi luwa niya amin yung mata niya nakalain-lain iman sin kakahinang ni mga tautay mga nasabsin udo matuko sin amin katigidluman iman sin amin kakufur niya po Allah subhanahu wa ta'ala di parhadun niya panyatao na sin Allah subhanahu wa ta'ala
وإذا عرفت الساحر عن قرب تجده يعيش في شقاء النفس مع زوجته وأولاده بل مع نفسه yintao bang aong kita mo bang aong kiingatan mo magsisihir an kuring ha mga maso atawa isusyo na nakakitaan mo in kahuyanan siya halom kasigpitan mga totem mga huran halom kasigpitan masigpit yung ginhawabaran niya iwan sin paanak asawa niya lando bukun hatat sambil amin hadbaran ni halom sadya long ta inu halom sadya kasigpitan intao amu ilong ta sahir fahuwa la yastati'u an yanam hadi albal murtah ad-damir in shayni intao sahir wayron agad pagtug ni marayaw wayron di makapagtug marayaw sa meta yaw ni syaitan kikiman kaniya yaw kimukulit ni syaitan kaniya agad di siya patuhon bal innahu yafza'u fi an-nawm marat wa marat kulitun sadya siya hapagtong di siya patuhon demikian adib ila dal anna syayatin kathira ma tu'di awladahu wa zawjatahu waqtu in syaitan law niya puhingaon bang niya o naktubang na di hinangon in kamasyahitan anak asawa na yung puhingaon nahasab sin wayro uning pag-iman wayro uning pangambos na pa Allah Ta'ala yaon ning kakupon dakmo ning pagkufon na pa Allah Ta'ala namayat to watuki bainahum asyaqa wal khilaf ni awnak in syaitan biya din sadya hipasod niya palawm sin pamaywayan maon ning pakhilaf maon sadya in pagsulang maon sadya in long tay pag-ambol dasin sila din doon nahaon nini kalo-kalo ini long ta tumugtog na ranit yung pangadyan sin kita niyo murah-murahan long ta ini kasupatan na to da insyaallah subhanahu wa ta'ala hanik siya to in sumunod long ta pangadyan sin kita niyo as-sihru fi daw'il Qur'an wa sunnah amunin sihir halambong sin Qur'an iban sin sunnah at inyamuin mga kadalil-dalilan ini bunal ka in sihir ini atawabukun ini makawa na to David nila subhanahu wa ta'ala dahil hamang kadalilan ng kitab yung sunnah iman sin aung tod in jin aung tod in syaitan amuin nawangkil halam sin Quran iban halam sin sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahuli ini din na kami magpahawa wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam.